Shema Fabrice wayoboraga Ferwafa yatawe muri yombi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umuyobozi wa Ferwafa Shema Fabrice aho akurikiranweho icyaha cyo gutanga sheke itazigamiye. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Biti yabwiye igihe ko Shema Fabrice yatawe muri yombi tariki ya 11 Kanama 2026. Kugeza ubu Shema Fabrice afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe iperereza rigikomeje ngo dosiye ye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Shema yinjiye muri Ferwafa ku ya 30 Kanama 2025 nyuma yo gutorerwa mu nteko rusange isanzwe hamwe n'abagize komite nyobozi ayoboye, aho bose hamwe biyise Dream Team. Nyuma y'igihe gito yari amaze ku buyobozi, umugabo wavuye muri AS Kigali yabereye perezida wayo yagaragazaga icyerekezo cy'impinduka uhereye muri ruhago y'abagore, y'abakiri bato, kubaka ibikorwa remezo n'ibindi. Ari muri Ferwafa ariko nta mushahara yafataga cyangwa se nta mushahara afata, ahubwo ibihumbi 200 by'amadolari yari kuzahembwa, ni ukuvuga asaga miliyoni n'ubundi 220 mu myaka 4 yemeye ko aziyongera, ko yazamura impano z'abakiri bato. Shema Fabrice yamaze imyaka 6 ari perezida wa AS Kigali, akaba mu bihe bitandukanye yarayifashije kwegukana ibikombe bitandukanye birimo igikombe cy'amahoro cya 2019 n'icya 2022 ndetse n'igikombe cya Super Coupe cya 2022. Hanze y'umupira w'amaguru asanzwe ari umuyobozi mukuru w'ikigo Africa Medical Supplier gicuruza ibikoresho by'ubuvuzi mu Rwanda.